ya Kisii asomo gavana wa kaunti ya Muske Paul Simba Arati niko bwana irechinga kina kumurera na komotogyo yakabairo muwaziri homonene na indomura wiki ya makia Orange Democratic Movement ODM asegeka egetambe Raila Odinga uyosiretie hobogima bwaye na gutinde kwa bwigoro. Arati niko bwana motogyo Muske Raila asokoba humurai bwancheta ba Kenya bonsi na boigo hwerute kurwandira obwene asegeka egetambe na boigo komoteba koba umunyangongo weritukeriga nonya nabo niko bwana kwandira igoro ya magendro hayo arigiri goikirania na ariagendrete kubekemero bero yo kuri goikirania ase account yo ase miaka etatu yo abeire abisi goikira boniga murikito weekly forenge agotumanya senchira yo goikirana Naso musangerekano mwanana bwe county ya Kisii bwo chengera abanyangongo bense ya Kenya yo mwako yega asegetikia Marani kikotoka imesa county ya Marani ensemu ya mga kitutu cha North county ya Kisii aiga ni gabarai au kurwa sechingongo chia county ya Kisii bakoragana mugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati mukoni bwo mugabana Elijah Bebo amwe no county commissioner Joseph Kibet baikirana asenkwana ya mugabana Paul Simba Arati nigo ayechaka asoko mwenyero munyangongo manene uyosiro gimabwaye ikiyaeta na kwene wali tukoregoro umuskerera moro Odinga abo asaba abantu bonsi gotenena aseta gekayemo na gukirakiri kunenchera ya moyo komwanya gusira Raila Odinga esko yaye. Kwanza nataka niulize kila mmoja yuko hapa asimame juu kwa dakika 2 tutanyamaza uwanja mzima tumpe heshima mzee baba Raila Amolo Odinga ambaye amelala na tulimzika jana kwake kule Bondo. Niga matogira Raila Odinga kwa murayo muya uyo tereta mange elinda leta magenderero amana monchirelio imense ya Kenya. The passing of Raila Amolo Odinga leaves an indelible mark in our nation's history. Yet its legacy rooted in unwavering dedication to justice, democracy and unity will forever illuminate our path forward. Raila Odinga was not only a politician, he was a symbol of courage in the face of adversity, a voice for marginalized, and a tireless advocate for equity and fairness. Asense ya magenderero nigo umugabana Simba Arati akwanira magenderero au ayo yakorire mi county ya Kisii asimi yake tabera bisi nanakigima asichisemi amanense ya bachenu hakikisha theater zile machines zinawekwa ndiposa watu wawache kuja kule Kisii town wakuje hapa. Pesa iko ya Nafsi CBD ambayo tumeweka katika vikundi zitapewa. Classrooms zile zilikuwa zimejengwa na serikali iliyopita nimeamua zitengenezwe, nimeweka pesa, nimeweka milioni 1 kwa kila darasa for innovation and equipping. Asense ya siasa niko Simba Arati asababa menye county ya Kisii komwali baga elinda gendera kusaba amagendera yumura ibwense ya Kenya Muske William Ruto abaliereteira abo asaba batiga maliogi age siasa. The deputy party of ODM, I can assure you that in 2027 we will have our candidate ODM candidate as a presidential. Momo tebiara soka kuroro tikabe ro muwancha boyo naintu engombe konyirage litole gwaka nebango ekero to konyakanira onyama bere karoro eto konyikama mpaka ARP niga kumelia omubaro mokebwa basae abo banya ko bagwesokia linde kwelike buna bakicikura me county ya Kisii amoneli ya Nyamira onyana bonigo abasaba bagusibonsi wesokia sobonge elinde belike ko bakicikura ekiagere kura yoka nerera asikumeganga ya Kenya bonsi konyorobora yobuya bali baganetie Kiro chikura chikubwatu Nyamira abantu 19 bavuati Kisii gaiga tumakotwara 25 ka kintu mugana itokoni ndi moja kumanyobu ya boroso borai ndi moja kumanya chinguru chekura abasaye mura enkuba muri mwezi so wanje kwa ini ondo tabwati kebande motebi abwati kebande otabwati ekura abwati ekura na litura rwanese yerengia ansense yaito
kurende kaiga segetie kaiga ni goma gavana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati nyaraka baka okwanira ensemo ya magendereria nyaraka baka kogendera gukora se county igase miaka eyigetanya kwa obisi abwasanya ko baka ko sababa abantu bonse banyaka bako mwali baga erinda gendera ko legasi ne serikali yanene ingo ripoteria Ensoko TV kurugaiga ase egeti kiamarani ensemo yebunge ya kitutu cha North county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge.